Čarobni svet obrazovanja briše granice. Granica je stvarna ili zamišljena linija koju povlačimo da bismo označili dokle seže naša ličnost, imovina, teritorija, zapravo sve ono čemu prethodi prisvojna zamenica naša. Identifikovanjem sa određenim pojmovima, predmetima ili bićima, čovek na neki način definiše svoje postojanje, a ta definicija pruža mu sigurnost i umanjuje strah. Naravno, obim čovekovog obrazovanja srazmeran je radijusu zamišljene kružnice koja čini granicu našeg sopstva. Paradoksalno je, međutim, da dostupnost informacija koje donosi 20. i 21. vek ne prati srazmerno porast obrazovanih i prosvećenih ljudi na planeti. Još uvek u svetu postoje ratovi izazvani slepom, verskom, nacionalnom i rasnom mržnjom. Širom vaskolikog zemnog šara, kao otvorene pečurke, niču fašistički pokreti, zaverenička društva, destruktivne sekte. Svima njima je zajednička slepa mržnja prema drugačijem, drugom, tuđem, nekome ili nečemu što se nalazi van granica njihovog poimanja normalnog. Odavno je poznato da se mržnja hrani neznanjem, odnosno da proširivanje znanja utiče na umanjenje i iščeznuće to ne baš lepog ljudskog osjećanja. Kako je moguće onda da u veku savremenih tehnologija i dostupnosti informacija i dalje čovek diže ruku na drugog čoveka i komada delove tela drugog ljudskog bića? Razlog je, čini nam se, u zabludi da je dostupnost informacija jednako obrazovanju. Obrazovanje je daleko više od sume savremenih znanja. Interdisciplinarno prožimanje u cilju stvaranja višeg duhovnog bića, na korak bliže univerzumu od divljaka koji je ubivši nesaplemenika obukao moderno odelo i otvorio Google na kućnom računaru. Obrazovanje nam ukazuje da su nam i pored sajtova posvećenih zdravlju neophodni domovi zdravlja, bolnice i lekarske diplome. Ono nam poručuje da se stručnjak određene oblasti ne postaje neselektivnim unosom tačnih i netačnih informacija izmiksanih u šejkeru raznovrsnih web stranica, foruma i grupa. Iz sveopšteg izvora informacija marširaju rame uz rame enciklopedijska znanja sa mračnjačkim geslima protivnika napretka i prosvećenja. Moderni čovek bez obrazovanja je kao trogodišnje dete sa repetiranim pištoljem u ruci, nesvestan uzroka i posledica svojih postupaka. Onaj koji je u nemogućnosti da spozna samoga sebe. Kao što briše granice među nama, savremeno obrazovanje mora težiti da barijere među naučnim disciplinama polako izblede i da se korelacijama među predmetima i povezivanjem gradiva stvara vizija jednog modernog čoveka. Samo tako bićemo sigurni da nikada više neće goreti ljudi, žene ni knjige na lomačama, nerazumevanja i jara. Samo tako ubogi i raslabljeni neće biti u ćorsokaku i zapećku, već i na svoj jedinstven način, podrškom društva, ostvariti svoj potencijal i talenat i slaviti sa nama lepotu raznolikosti postojanja. Čarobni svet obrazovanja. Samo onda kada je istinski, na čvrstim temeljima, metodičan, planski i nepokolebljiv pred silama mraka, briše granice, rekli bismo zamišljene, jer pravih odista i nema.